pitulikuk niyak obor mak cuti cahya tekang butabuk sinjah laumu beti di masjid bucepuk sana ngajimu kami kenyin pandai bersukuk di tawayan jakluni ngakan tilong lebingi tipik ko di lambung jan pedam geluk mak ngasi tilamon kon amalan hani say Tuhan ambi cawalain mainan Lailatul Qadar ngedi waktu nagalak disan malam 1000 bulan malam Lailatul Qadar sunyin umat ni Tuhan ngepi ke harap wajar sapa dengan melawan ngedi jam masai sabar 1000 kebaikan apunan tersebar ya penuh keberkahan bulan temon mulia lain hak hanggan-hanggan kanohani ulama sekedak ni wakahan katubang wat gunana buka tinggal hitungan petakah dangki lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.